Alright. Main beten lagi ya kan. Ini kayak gue tahu guys, kalau tanda-tanda melawan bos tuh ada tanda tengkoraknya ya gak sih? Ya udah kita lanjut aja. Oh kan, gue inget nih, ini bos nih. Thanks to your omnitrix energy, the bodies I inhabit are Kenapa stronger than mulutnya ever. kebalik gitu ya mukanya? Ugh, so's your breath. Kayang aja That's deh the tuh ya. least of your problems. Your little watch cannot save you now, Benjamin. I am Oh namanya beyond its Benjamin. power. Gue baru tahu Ben This itu time, Benjamin. there is no escape. Challenge location are true test of your skill. Try to get rank. Alah. Gue kira tips buat ngelawan ini. Tennyson behold the form of. Oh dia kesurupan nih guys. Kayak gue masih inget deh cara ngalahin dia. Kayaknya ya. Gue udah sampai sini soalnya. Bukan guys, bukan pakai ini. Salah gue. Gimana ya cara ngalahin ya? Oh iya, ini harusnya pas kebukanya pas gue buka pas dia jadi ini guys. Goblok, tolol dah. Sumpah anjir. Oh dia pindah guys. Berubah dulu gak sih? Ntar dulu guys. Nih hancurin dulu nih yang ini nih anjir. Weh guys. Kita hancurin ini dulu nih biar gak. Apaan sih? Ini segitiganya udah gak seru lagi guys. Wah udah males banget gua. Waduh. Aduh guys. Guys, sumpah gak bisa gerak gua. Wah, goblok banget sumpah. Gak bisa gerak gua. Guys, sumpah gua gak bisa gerak. I know that. Gua gak bakal disesati oleh tutorial.
Mampus lo. Ayo lo, mau apa lo? Gua nggak bakal. Gua punya serangan jarak jauh sekarang. Ah, tolol anjir. Guys, tolong guys. Guys. Wah, anjing. Aduh guys, bahaya guys. Kita harus hancurin yang ini dulu deh. Aduh. Alah. Ntar guys, gue ribet nih kalau dia sampai masuk sini. Gila. Hahaha. Aku sudah punya. Oh shit, gue inget nih. Wah, gue inget ini. Seketika gue inget guys. Oh shit. Ini pakai forearm. Gimana ya guys? Goblok. Tar. Ini kesini gak sih guys? Taruh. Gue bingung. Gue lupa. Haha. Satu lagi ya? Matanya itu. Matanya enggak sih guys? Oh enggak, ribut.
Wah anjir. Gimana cara ngalahinnya nih guys? Oh gitu, tebak-tebak ya. Aduh, aduh, aduh. Oke. Ben, let's go, let's go. Let's go. Wede. Oh, dibuang nih ke mortal lain ya. I'm the best that ever was, you know. Cek, bodo amat. Ugh, I need a vacation from my vacation. How about a little pick-me-up? Dapat yang baru nih. Weird. The Omnitrix is finally at full power, but I can't access my other forms. It's like that last crystal had all its DNA stripped out. Masih ada lagi, guys. Scans are picking up vast traces of your alien DNA directly to the south. Let's go. If anyone's Let's gonna use go. my DNA to wreak havoc, it's gonna be me. It's gotta be B. You cannot switch directly from form to another. Oh, langsung nih bisa kayaknya ya. Nah, ini kayak gini aja nih, mendingan. Alright, mungkin segitu dulu aja video kali ini. Kita lanjutin di next video. Terima kasih sudah mampir, sampai jumpa di video berikutnya.